नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकदला रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता तिरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पुरुषोत्तमव्रतोपदेशाख्यो द्वादशोऽध्यायः। भक्तसज्जन जुसमन हामीले एकादश अध्यायसम्म पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज द्वादश अध्याय मूल पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ। नारदो आज शितिकण्ठ गते नाथ बाला किम करोत्सुचाः शुश्रूषवे विनीताय वद तद्धर्मसिद्धये श्रीनारायण उवाच एवमेव पृष्ठ श्रीकृष्ण पाण्डुसूनुना यतुवाच वचो राज्ञे कतन्मे निगदत शृणु श्रीकृष्ण उवाच एवं गते शिवे राजन्सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमाभिता शाश्रु नेत्राक्तिशोदरी हृदयाग्न्युत्थित ज्वाला ज्वलिताङ्गी कुमारिका दावाग्नि दग्धपथराज सा लतेवासित तपस्विनी दुःखमीर्ष्यामाप्तवत्यामेवं कालो महान् गतसौ तामवचस्कन्द तादृशीं तपसीं प्रभु सहसा तां समापन्नां फणिवा हुनिवेशनम् इति कालेन बलिनाः वंशं नीता तपस्विनीः प्रावीण्यमेघा वृथिव्योम्नि विद्युत्सौदामिनी यथा तथा श्रमे स्वके नष्टा तपसा दग्धकल्मषाः तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिप बृहत्संभारसम्पन्नो मकरुद यज्ञमुत्तमम् एतदज्ञकुण्ठादुद्भूता कुमारी कनकप्रभासेयं द्रुपदशार्दूलतनया प्रथिता भुवि द्रौपदी सर्वलोकेषु ह्यर्षेयी या पुरा भवदं सेयं स्वयंवरे राजन् मत्स्यवेदे कृते सतीः लब्धार्जुनेन पाञ्चाली क्षुभिते राजमण्डले त्रीणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्मकर्णादिकान् बहून् सेयं कचग्रहं प्राप्ता दुष्टदुःशासनान् मुनेः वाचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरवर्णिनी मया चोपेक्षिता राजन् पुरुषोत्तमहेलनात् यदा मयि कृतस्नेहा मन्नामान्य वदन्मुहु दामोदरदया सिन्धु कृष्ण कृष्ण जगत्पते हे नाथ हे रमानाथ केशवं क्लेशनाशनः न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न सख्यो न ज्ञातिर्न वै भागिनेय न बन्धुर्न ज्येष्ठो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेऽस्ति। गोविन्द गोपिकानाथं दीनबन्धुदयानिधे दुःशासनपराभूतां किं न जानासि मां प्रभु। दुःशासनपराभूता यदा द्रुपदनन्दिनी मदीयं मरणं प्राप्ता विस्मृतापि मया पुरा शीघ्रं गरुडमारुह्य ततरागत्य स्थिते न वै पूरितानि मया राजन्नस्यैवासांस्यनेकश सदा मयि कृतस्नेहा मत्प्राण मत्परायणः ममातिवल्लभा साध्वी सखी मे प्राणसन्निवाः तथाप्युपेक्षितेयं सा पुरुषोत्तमहेलना हरिवल्लभमाशस्यावमन्तु पातनं मया निश्चितं मुनिदेवानां सेव्योऽयं पुरुषोत्तम किं पुनर्मानुषाणां तु सर्वार्थफलदायकः तस्मद्दाराधयस्वैनमागामि पुरुषोत्तमं वर्षे चतुर्दशे पूर्णे सर्वं ते भविता शुभम्।
व्यलोकीयैस्तु द्रौपद्या केशाकर्षणनिष्ठुरं तन्नारीणामहं राजन् निर्वपिष्ये लकान् रुषाः सुयोधनादिभूपालान् सर्वान् निशेयमालयम् सर्वशत्रुक्षयं कृत्वा त्वं च राजा भविष्यसि न मे चिरोदतनया विप्रा नापि हलायुधः न तथा देवकी देवी न प्रद्युम्नो न सात्यकी हि यादृशा मे प्रिया भक्तास् तादृशो नास्ति कश्चन येन मे पीडिता भक्तास् तेनाहं पीडितः सदा द्वेष्यो मे नास्ति च तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदः नावलोक्यो मया दुष्टो दण्डार्थमपि पाण्डव श्रीनारायण उवाच श्रीकृष्णस्तान् समाश्वास्य पाण्डवान् द्रौपदीं तथा कुशस्थलीं जिगमिषु रुवाच मधुसूदन राजन्नद्य गमिष्यामि द्वारकां वीरः कुलं वासुदेवो महाभागो बलदेवो महाग्रज मन्माता देवकी देवी गोदशाम्बादयो हरेः आहुकाद्या यादवाश्च रुक्मिण्याद्याशया स्त्रियः सर्वे ते निमिषैर्नेत्रैर्मादगमनकाङ्क्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मोद्दर्शनसमुत्सुका श्रीनारायण उवाच इत्युक्तवन्तं देवेशं कथञ्चित् पाण्डुनन्दनाः हरिप्रयाणमालक्ष्म्य तमुचुर्गद्गदाक्षरं जीवनं नो भवानेव यथा वारिजलोकसां पुनर्दर्शनमल्लेपन काले नास्तु जनार्दनः पाण्डवानां हरिर्नाथो नान्य कश्चित् जगत्त्रये इत्थं सर्वे वदन्त्यद्धा तस्मान्न पाश्यर्वदा न विस्मार्या वयं सर्वे त्वदीया जगदीश्वर अस्मच्चेतो मिलिन्दानां जीवनं त्वत्पदाम्बुजं मुहुर्मुहुः प्रार्थयामो भावानेव अवलम्बनम् असत्कृतपाण्डुपुत्रेषु वदतस्वेवं यदुद्वः मन्दं मन्दं समारुह्य रथं प्रेम परिप्लुतः ययो द्वारवतीमेतान् परावृत्यानुगच्छत नारायण उवाच अथ श्रीद्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजापि सानुजस्तप्यं तीर्थानि विचचारः पुरुषोत्तमे मनः कृत्वा ब्रह्मन् श्रीभगवत् प्रिये अनुजानीहि कृष्णं च विश्वक्सेनव च स्मरन् अहो श्रुतमतीवोग्रं माहात्म्यं पौरुषोत्तमं कथं सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्च्य पुरुषोत्तमं स धन्यो भारते वर्षे स पूज्य श्रेष्ठ एव च विविधैरे नियमैर्यस्तु पूजयेत पुरुषोत्तमम् एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्त पाण्डुनन्दना पुरुषोत्तमासाद्य प्रथम चेरुर्विधानत तदन्ते राज्यमतुल मवापुर्गतकण्टकं पूर्णे चतुर्दशे सर्वे श्रीकृष्णकृपया मुने दृढधन्वा नृपपूर्वं सूर्यवंशसमुद्भव पुरुषोत्तमासस्य सेवनान् महतीं श्रियं पुत्रपौत्रसुखं चैव भुक्त्वा भोगाननेकश जगाम भगवल्लोकमगम्यम् योगिनामपि एतन्मासस्य माहात्म्यमतुलं मुनिसत्तमं नाहं वक्तुं समर्थोऽस्मि कल्पकोटिशतैरपि श्रुतोवाच पुरुषोत्तममासस्य कृष्णद्वैपायनादहं माहात्म्यं श्रुतवान् विप्रा वक्तुं तदपि न प्रभुः अस्य माहात्म्यमखिलं वेति नारायण स्वयं अथवा भगवान् साक्षात् वैकुण्ठनिलयो हरि ब्रह्मादिदेवा नथपादपीठ गोलोकनाथे न स्वकृते स्वकिरीकृतस्य माहात्म्यमेतत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे पुरुषोत्तमव्रतोपदेशं नाम 12 उत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।